Enipanum de one more abra security guards one more Asante Gold Corporation Bibiani and a mebunu a war Bibiani zongo de boy ni. Menteme ho ase na unity e wo ho munchire mu Adom TV Kasee etwaso. Omanfo wo Bibiani zongo ene bambofo e wa Asante Gold Corporation e de akosie ni a enipanum eprepra. Obi enim de kodi airport yese Kenya Asante Gold Assemblyman o Bibiani zongo Premtobre no so Abdallah Adams Mohammed editor Yamani Boni Augustin Boa enim said yesi no akoya rewosem ochiremu a omanfo bi Bibiani zongo eko Asante Gold mines for asoye se wadwuma no mpropro a abegu wono wo kwa akosesa na nso bambofo yi editor wanim se wonsan emfa anwe a obefa ye no enwu wona nso wampamua ya wode de okosesa ye no ebegu won fie na nso eno ena asrafo yi edi wachia eko wa fiefie mu a mentimi wase esore ye ochiremu se enipa ne mu baako de baabi oda no emu odin pa esanse etuo ene ka no manfo apra baako pa de oda critical condition na se bema na se nyina sebi ne bema ho ne ade nyina etuo aka na sia no bibi enye kra ena mienu nso de yenka se minor ba muso apra tuwa kikan komo na ya omuso buso eji ayare isi de nyame da ma yenti se obi afrim obi anfri mu ne mo no prane de ena eya kese pa soldiers for air tutu ti se de sebi omo any civilians no eku enwechi osanka de to aso se aposifo mo ewo regional headquarters aba wo beboa abo manfo eho binance oni nyina mu no obesere bambofo se wanyere bambom na asomdue emra ya kwa weekends ne de regional commander mo aba regional police commander omo free security so aba yeso no ye boaboa ye ho na ekina nyame ya adoma yatimi atu anamo sebi be fa mra kwan so na yatimi restrict mines for no from the moye no nyesa ye nima ekina de besi if the mra no bia no de ya woni sensema ye koso no sebi ye nya se peace beba de esi de besi nde no de besi ade be chi no kra mo din sen de esi ntino ye nima ekina de betima sise mo ba ye kroma muntu golda sebi de wo se mo ye maye no munye musu mo betu ye muntu ye na afi musa so be kunya dia se wo se etimi tu ho na mo